mang tu chu a hoi le te he an ichim I leng chua atim leng chua ding already chang mo zawton hau si asi mang tu leng chua ding already ri lau max a hop lau COVID-19 hi damnak si hmuh ri lau mi zawtnak asi ni hin tiang zawtnak ichat bar asari leng chua chan a max I hu peruk dan in mi burshial nakut itol nakut in nanhar naka itong ha kan dilak ngandam ten izwam sham hau si Hello, do minu la pau la naw ha HakhaNet ni lunglom te in kut kan in tlai ha dudan HakhaNet thong kan chimding mi tlang pikrak chimlai thong ni pukul kum thimnak candidate cheukhat me than ret a than khat man anga lomi an tam Ralzaam tamnak Paletwa a COVID-19 mizaw hmuh asi cha a lungrethei in an Falam le Tedim sii-inn a zawkhenh mi COVID-19 mizaw sii-inn an chuahter Ralzaam chung in pumtlinglo nu tlaihhrem mi kong he pehtlai in rian ngeitu na sin a kuat Chinland FC ini Paletwa Ralzaam sin a availi nak bawmhnak an pek Remdesivir si chu COVID-19 zawtnak angai mi ni hmanlo ding in WHO ni chathan achwa chan karlak thimnak to ding mi a Hluttaw Palai athimi U Theih Zaw hmanh an thim than lai tlai atong mi an LD Palai pathum na chu tha te in kan chha kaun ha tia AA ni thawngpang an twa Tol chung thong krak chimlai tangka an pek mi chung in jas sing thong sari le zanga fai rampi tangka an chia thimnak a izom wedding in alutmi Hluttaw Palai hani minung pakhat a jas sing thum cheu pek ding asi thimnak a tainak hmuh lo leng a affect mi me than ret chung a than khat man hmuh lo min ha I tangka pek mi chu rampi tangka a lak se tia thimnak upadi a hmuh asi sharam kul le mun ram kul tal lo in atang mi ram chan le ram kul hlai ni thimnak phichuak an langtar mi chunga affect mi me than ret a than khat anga lomi Hluttaw candidate hi an di laka minung thong hi le zanga leng an si affect me me than ret a than khat anga lomi minung thong ni le zanga chunga UBP party in minung zariat an ital UBP party hi tu tan thimnak a Hluttaw candidate minung zakwa an izwam chun memoram chunga Hluttaw candidate tamchem apalinak a adirmi da sangya party chung in Hluttaw candidate minung zathum leng ni me than ret a than khat anga lomi an sevei USDP party zong hi minung zala som nga leng an ital ve chun chinram kul chung zong a affect me me than ret than khat anga lomi zong an ve tia thai asi Chinram kul chung in than ret a than khat affect me anga lomi ha kong he pehtlai in Chinram kul election commission zong secretary pu linjo ni Chinram kul hiram kul election commission zong ni tuak lo in pengkom election commission ni tuak asi affect me than ret a than khat anga lomi hi a chu an asina in fyang lak in kan chim khawri lo tia da hakha phosa chim Chinram kul chung in me than ret a than khat anga lomin ha hi atam da chu independent in azwami asi tia Chin State Election Commission zong lutlai pu uknol sin in kan thai tainak humi Hluttaw candidate sin ha se me than ret a than khat chong anga mi Hluttaw candidate sin ha se tangka an pek mi hi thlorok chung a an thlam than lo asia chun rampi tangka chawlhan I lak asilai tia upadi a atal Ralzaam tamnak Paletwa a COVID-19 mizaw hmuh asi cha lungrethei in an Chinram kul Paletwa khopi chung a COVID-19 mizaw minung pali hmuh an si cha a IDP camp a mi Ralzaam na sin ha se khwami na sin ha se sii-inn lai a rian atwan mi na sin ha se lungrethei in an tia thai asi Myanmaram huap COVID-19 zawtnak chanbarnak akar khawding dirhmun asiti in ngandamnak zongni ralrin apek lewa atu bantuk in Paletwa a minung pali zawtnak an hmuh hi asi Paletwa I mizaw palin ha kong he pehtlai in sii-inn ok Dr. Sote win ni
atu zawtnak hmuh mi na hi yangkong in araklung mi an si yangkong in anraklun ti mi hi andilak aminung pasari an si andilak in COVID-19 kan check na I police in a hmuh si zawtnak alang termi sining an ngei ruang a check an selau tia da Hakha posa achim Chanchaunak anwari lamsul tlaihhrem atong mi Paletwa a zawtnak hmuh hi avai khatnak asi khwamin hani lungrethei cham mi hi Ralzaam na sin a zawtnak chatbarnak achuak sol lai ti hi asi Ralzaam na kong he pehtlai in khwami u ting u ni khwami le Ralzaam na cha a lungrethei ngeitu asi abik in Ralzaam cha hin lungrethei khunmi asi arang chu Ralzaam na sin a achwa swalmi asia chun zaitim han in irun ven kho asiti lai lau khamchunga perukdan in hmanh kho asilo ngeitu in an di chiao chun Ralzaam chu ngandamnak laya thinphang ase phone tia da Hakha posa achim atu bantuk in Paletwa a COVID-19 mizaw hmuh an si changcha a Ralzaam lai tuan vaw ngeitu nhani sise khwapi I tuan vaw ngeitu nhani sise lenga chwalo ding in nol an chwatia thai asi Kadaw nak ranga Paletwa peng chunglong a Ralzaam ador mi minung thongsha leng an tia kan thai Falam le Tedim sii-inn a zawkhenh mi COVID-19 mizaw sii-inn an chuahter Chinram kul Falam le Tedim sii-inn a chami COVID-19 mizaw minung panhi na chu zawtnak an ngei hnu vai hni tiang an chak than na hnu a zawtnak hmuh an siti lo I sii-inn an chuahter changna tia thong kan thai Falam sii-inn a chami COVID-19 mizaw hi thongni pukul November kul thumjing lai sang a an chuahter Tedim sii-inn in a chuak mi kong he pehtlai in Tedim sii-inn uk Dr. Zomin nai ni atu Tedim sii-inn in achuak mi hi case number 62507 asi ani hi Thawngpang pansat khwami kumhlai ret asi tia da Hakha posa achim atu Tedim sii-inn a COVID-19 mizaw zawkhenh lomi minung panhi an si hinha I an ngandamnak zong pehtlai an pen tia thai asi chun Falam sii-inn in achuak mi mizaw kong he pehtlai in Falam sii-inn ok Dr. Thawngpang ni atu Falam sii-inn in adam chang te chuahter mi hi kale in arak rami asi ani hi chinmol sang check gei a an check I zawtnak an hmuh hi asi ama he ara ti mi hi minung panhi an si ama sinlong a zawtnak hi hmuh asi ahoi zong lungpi facility quarantine center a cha asi tia da Hakha posa achim Falam sii-inn a COVID-19 zawtnak in zawkhenh lomi minung pathum an tangri atu sii-inn in an chuahter mi hi company rian tuan pakhat asi tia kan thai Ralzaam chung in pumtlinglo nu tlaihhrem mi kong he pehtlai in rian ngeitu na sin a kuat Paletwa peng sami khopi chung Ralzaam khem a ador mi pumtlinglo nu pakhat tlaihhrem atong mi kong he pehtlai in bijai boile chawza lai rian ngeitu na ni dik fail in bia an khianak ding cha a ti in women agency program of CCERR ni thongni pukul November kulakhat a cha an kwat na tia thai si hi kong he pehtlai in semi women organization Hluttaw nu pui ni hiban tukthil chang hi chinram kul chunga atampa ngai achan kalong a chawza lai rian ngei na sin ha se mizapi lai zong ni si se boy pi ton asi chan avon rau deuh chun an daiter so kau an zau so ton cha a aluat mi zong thlana ton ton asi hiban tuk in thil achan nak ha lauti in chakan kwat min ha hi asi atu chakan kwat min ha zong hi Paletwa peng chung I rian ngei na sin a asi tia da Hakha posa achim hi thil chang hi thongni pukul November nal hai sari sami khopi Ralzaam na khem a asi tlaihhrem tu pa hi Ralzaam khem a vemi kumsomli upa rakhai pa asi tia nu pui sinin kan thai atu bantuk in rian ngei na sin a chakwat atial mi phu hi andi laka phul haili an si COVID-19 zawtnak hi mizapi cha a zawtnak thalau tak pai arak si hi zawtnak akar nak halau kan pong kam I zai bentuk minung an si zong a kan bawmhnak ok asi abik in hi zawtnak I chanbar a foimi terle chan sau zawtnak angai mi pol hi filfai in zawkhenh ding le bawm ding an si na pong kam minung runven nak cha a
leng nu chua chana max ihu pumtlinglo na cha an sining zaw in runven nak to pek na ni impong I terle chan zawtnak angai mi pul kha zohkhenh na aidin lai a harnak atong I bom aher mi na zong bawmhnak ne niam ngai in nadam mo ti phone in thong I hal hi an cha asung loi mi le sulam ngai mi asi shrim lai kan di lak ngan dam ding in silo covid-19 zawtnak in event ram gaun ha si Chinland FC ni Paletwa Ralzaam sina availi nak bawmhnak an pek Myanmar National League 2 pumpulul 3 nak a azom ve mi Chinland FC pumpulul team ni Chinland for Paletwa min bun in Paletwa pengchung a mi Ralzaam na cha availi nak bawmhnak chu thongni pukul November kuluthum jinglai sang a an pek na tia thai si bawmhnak an pek mi kong he pehtlai in Chinland FC ngeitu Reverend NC thang ni Ralzaam sin a bawmhnak kan pek mi hi atu hi availi nak asi tutan hi chung khar zakhat sin a chet thong som nga in pek asi tangka fang in bam chen kho mi di lak hi sing som nga asi Chinland for Paletwa program chung a kan talpi tu ram chung ram leng nen di lak chung a kan ilom tia da Hakha posa achim chap Paletwa pengchung a hin ka daw nak ranga in lelau chuahter in azam mi Ralzaam di lak minung thongsha leng an umri khosik aphak cha a angki lumle zanvur puan a harnak antong tia thai asi chun Chinland for Paletwa zong ni pezul in bawmhnak pek ding zong hi timlam nak an ngei tia kan thai bati mang haitel kasi Modern guest do arakan lewe leu guest mi phule angyauna sausa mi te sebu oxygen in han mi le mizaw han mi warning theory apun kan ngai home delivery kan pek cha a kan jo tu pau chu nen in piang kan pek kan phor pek na lai pehtlai nak Hakha Sizunglam phone 0925715838 09676518 home delivery kan pek cha a kan jo tu pau chu nen in tiang kan pek kan phor pek na lai Remdesivir si chu COVID-19 zawtnak angai mi ni hmanloading in WHO ni cha achwa Gilen company ni chwami Remdesivir si chu COVID-19 zawtnak angai mi pol cha a hmanloading in WHO ni cha chwanak atwa hi si chu COVID-19 zawtnak angai mi cha a hmanding in ramthan chawda pol a chun an chok ngai hi si chu hmangloading in WHO ni PQ chazin in anhon WHO a chimphuan nak nol ngeitu tarik Remdesivir ni media sin a achim
atu bantuk in hi si kan hon mi hi vlai chung mi zapi ni COVID-19 runven nak si cha a hmanding in WHO ni hman ok thami si asikau tia cha kan chwami asilo ti kha thaitar nak ding cha a asi ti zong achim Victoria tia au mi Remdesivir si chu America aidin laile si lei zawfelnak FDA ni COVID-19 zotnak in sizung a aphan mi kumhlein hi in achung laile pongsom ret le pong ret chung asimi cha a her tuk chan long a hmanding in October thla hmannak nol arak pekna President Donald Trump zong COVID-19 zotnak in sizung aphan leo a amhan mi asi tia thai asi Tlai atong mi NLD Palai pathum na chu thate in kan chia kaun na tia AA ni thongthan nak antwa NLD party chungtel Palai pathum na chu Shenzong kan sheng na lo thate in kan chia kaun na khatle khat natlak nak in hmuh nak a chun kan thla chaw kaun na lai tia AA shremtlai phuni chachwa nak antwa NLD party Hluttaw Palai Mandalay Chief Minister Dr. Zomin Mongni party chungtal menung pathum thla mi kong he pehtlai in adik khliapte in chun chimok athari lo mahi chu ichairi kan hautia RFA a achim AA shremtlai phuni antlai mi na NLD party Palai pathum na chu umin aw do nini me min le do chit cho ansi October ni hlaili Thawngpang a AA ni antlai na tia thai asi COVID-19 zotnak hi mizai kan simhana chanbar khawmi asi ramleng lai in arak lungmi sinha se ramchung mi sinha se zotnak langtar nak sining a si chun ngandam nak zunglai a renrang in thongthan i izaw filter ding hi abepi tak mi asi mizai mhanni hi zotnak ngai ding hi kan du chewlo bantuk in tin mi ngai bu in hi zotnak hi chuahter mi zong asilo zotnak angai mi na tiurang a thaidan nak le sol phutnak ti bantukol twa law in than kan rumven nak cha dotnak longputhe bom kaun hausi kan dilak in I bom in hi zotnak ral hi daw kaun hausi irun veng kaun hausi kan dilak ngandam ten usi lo COVID-19 zotnak hi irun veng kaun hausi tutan HakhaNet thong kan chimi hi vial hi kan ngol ri lai dibora sungmi kasi tlaihhrem phing le tlang par vel de ngei